Школа Венеси Абдурахманов Мартур, Перес Беркут. Биз болсо кийинки салмак чембирдиктеги беттештерде көрсөтүүнү улантабыз. Азыр 82 кг салмак чембирдигиндеги спортчулар чейрек финалдык беттеш. Алгачкы беттеш экендигин сиздерге айтып өтөлү. Саматбек Чонаралиев, Довызда спорт клубунун өкүлү кызыл кийим менен килем үстүнө чыккан спортчу. Эми экраныңдарда анын атандашы Беркут спорт клубунун өкүлү Алтынбек Манатбеков. Дал ушул эки спортчу буга чейинки алгачкы баскычта бош калган, тагыраак өздөрүнүн беттештерин өткөргөн эмес. Эми чейрек финалдык беттеште алар алгачкы беттешин өткөрдү. Бул чемпионаттын алкагында Саматбек Чонаралиев 1994-жылы төрөлгөн спортчу. Ал экраныңыздарда мынакей кызыл трико менен бул беттешти өткөрүүдө. Ана эми атанашы Алтынбек Манатбеков 19 гана жашта. Алгачкы мүнөт аягына келип жетүүдө жана спортчулар азырынча жалоокмаларды жасай элек, бири-бирин аңдып, бири-бирин чалгындап байкоо жүргүзүүдө. Алгачкы убакытта спортчу тең жана бул спортчулар бири-бирине төп келе турган, бири-бирине күчү бирдей экенин далилдешүүдө. Жана 1 мүнөт 32 секунд алар бири-бирине карай ыкман жасай алышкан жок. Жана бул 1,5 мүнөттүк тиреште пассивдүүлүктү Алтынбек Манатбеков көрсөткөн. Анын жыйынтыгында атаандашы Саматбекке 1 упай берип партер абалында иштегенге дагы мүмкүнчүлүк түзүп берди. Ортодо калыс. Эми бул мүмкүнчүлүктөн Саматбек пайдаланышы керек. Атаандаш таптак көтөрдү жана Азамат таптак көтөрүп чапты жана 5 упайды өзүнүн капчыгына салды. Андан ары Саматбектин аракети натыйжалуу болуп чыккан жок. Бирок Саматбек Чонаралиев бул күндөгү бир өтө көзгө толумдуу ыкманы жасап алды. Жасап көпчүлүк көрөрмандарды кубантып койду деп айтсак болот. Албетте жалпы эле кайсы гана спорттун түрү болбосун көрөрмандар спортко эмне үчүн келет? Дал ушул кооз көзөрмемдер үчүн. Ошол эле футбол болобу, хоккей болобу, же болбосо күрөш болобу, албетте мынакей ушундай кооз көзөрмемдерди баалап келишет. Дал ошондой кооз чалуу, кооз ыкманы биз Саматбек балбандын аткаруусунда көрдүк. Эсеп саны 6-0. Жана эми Алтынбек Манатбеков буга чейинки күрөш жүргүзгөнүнө салыштырмалуу дагы да активдүү алдыга умтулушу керек. Болбосо ары бери кол байлап эле, ылдый басып эле. Убакыт өткөн сайын ал бул беттешке жеңүүгө дагы жакындап бара жатат. Биринчи мүнөт аягына келип жетти. 30 секундалык тыныгуу. Эки спортчуга азыр бул тыныгуу учурунда көбүн эсе Алтынбек Манатбековдун машыктыруучулары жакшы сөздөрдү, кеңештер берет деген ойдобуз. Мынакей караңыздар, кайталоодон биз дал ушул көтөрүп чабууну чогуу биргеликте көрөбүз. Атаандашын таптак көтөрдү да жана эки далысы менен атаандашын жерге таптак көтөрүп чапкан. Дал ушул учурда Саматбек Чонаралиев аягына чейин атаандашын далысын басып мүмкүнчүлүгү болгон. Бирок Алтынбек Манатбеков өз учурунда бул ыкмадан эми андан ары беттешти мүмкүнчүлүк
боло тургандай абалга чыгып кетүүгө жетишти. Андыктан Манатбеков дагы да болсо бул күрөштө жеңилип бербей дагы андан ары беттешүүгө даяр экендигин көрсөтүүдө. Бул жерде эми 2 упайды Саматбек өзүнүн капитаны. Жок, бул жерде 2 эмес, 4 упайды азыр Саматбек Чонаралиевке ыйгарууда. Сөйдөгөндө ал өзүнүн атаандашын өзүнүн толку ойнан өйдөгө чыгарып жиберген жана Абдрахманов Марту Эрес Беркут. Эрден Турсун Ибраимов Элбек Эрес Манас Салмарбеков Максат Эрес Беркут. менен куттайбыз. Биз эми кийинки күрөш чеберлерин килем үстүндө күтүп калмакчыбыз. Чынтемир Жандыралы уулу көк тагырага кызыл трико менен килем үстүнө чыгат. Атаандашы Нарту Абдурахманов көк кийим менен тагырага. Ал Нарту Абдурахмановдун азыр кийими дагы өзгөчө, трикосу албетте ал көк жана аскердик түстөгү кийим экендигин белгилеп кетсек болот. Чынтемир Жандыралы уулу Ленин райондук спорт мектебинин өкүлү. 1990 төрөлгөн спортчу, өтө тажрыйба дегенде бул спортчуда көп. Анын атаандашы Нарту Абдурахманов республикалык Беркут спорт клубунан келген. Нарту Абдурахманов болсо болгонун 2002-жылы төрөлгөн, ортодогу айырмачылык 12 жаш. Буюрса бул дагы биз жаштык менен тажрыйбанын тирешин эрүүлүн чогуу биргеликте көрүп жаткан учурубуз. Нарту Абдурахманов көбүрөөк иштөөдө, буттары менен активдүү. Ал эми Чынтемир Жандыралы уулу өтө ишенимдүү өзүнө. Жана ал бул беттештин жүрүшү кандай болоорун өз алдына билип окуп тургандай. Чынтемир Жандыралы уулу буга чейинки бөлүктө ал Майрамбек Мирлан уулун жеңип алган. Ал эми Нарту Абдурахманов болсо Бакай Бүрүбаевдин үстүнөн жеңишке жеткен. Бул беттешүүнү Сарманов Азат. Дал ушул 82 килограмм салмак чеңбирдигинде биз спортчулардын бири-бирине теңметей беттештер өткөрүп, мыкты деңгээлде тирешип жатканын көрүбүз. Буга чейинки беттештерде көп учурда дал ошол партер абалына койгондон кийин абал өзгөрүп кеткен байкаганбыз. Эми бул ирет дагы азыр 1 упайды Нарту Абдурахмановго берди. Себебинде ал башында белгиленгендей активдүүлүк дал ушул спортчуда көбүрөөк болгон. Жана Нарту Абдурахманов азыр 1 упайды алып, андан ары партер абалында иштегенге мүмкүнчүлүк алганына карабастан ал абалдан ал пайдаланып кете алган жок. Албетте эми бул үчүн ал өзүн күнөөлөшү керек. Бирок эми Нарту Абдурахмановда албетте туруу абалында андан ары беттеш улантып ыкма жасаган мүмкүнчүлүк болот. Бирок албетте партер абалына аны экинчи рет коюп бериши албетте күмөн. Себеби дегенде 1 упайды атаандашына бергенден кийин Чынтемир алдыга карай көбүрөөк умтулууларды жасап, чабуулдарга өңүт ала турган беттеште өткөрөөрү шексиз. Попытку делай. Нарту, попытки делай, прием. Вот, попытки делай. Биринчи мүнөт тагыраагы биринчи бөлүктүн акыркы мүнөтү да аягына келип жетүүдө. Бул күрөштү, бул биринчиликте көрөрмандардын саны абдан көп. Ошол эле көрөрмандардын арасында мына жагы экраныңыздарда Арсен Эралиев дагы болуп өттү. Арсен Эралиев оганда Кыргызстандын намысын коргоп, Олимпиада оюндарына чейин барган
балбаныбыз экенин силерге маалымат айтып кетсек болот. Мындан тышкары бул биринчиликте кыргыз спортунда дал ушул күрөш спортунда чоң эмгек сиңген спортчулар, машыктыруучулар бардыгы бул Кожомбул атындагы спорт сарайында экендигин силерге айтып кетели. Бул биринчиликтин жыйынтыгында Кыргызстан курама командасы өкүлдөрү аныкталат. Дал ошол курамдын менен бирге спортчулар андан ары сборлорду өтүп, андан соң эл аралык мелдештерге катышат. Негизинен олимпиадалык лицензияларды ойнотуло турган мелдештерге албетте кыргыз спортчулар да катышат. Алгач ар бир континентте өз алдынча мелдештер болот. Андан соң континент ичинде алар жолдомолор алса албетте дүйнөлүк эл аралык мелдештерде болот. Мына ошол эл аралык мелдештерде ал лицензия утууга мүмкүнчүлүктөр жаралат. Упамын жеңишке Манкал Бекзат. Азырынча караңыздар, Чынтемир Жандыралы уулу деген эле атаандаштын артын өтүп, андан соң нокаут ыкмасын жасаага жетишкен. Эсеп саны уламдан улам өзгөрүп бара жатат. Чынтемир Жандыралы уулу караңыздарчы. Болгон күчүн азыр экинчи бөлүккө топ турганда, ал эми анын атаандашы коргонууда өзүнүн мыктылыгын көрсөтүп алган жок. Жолбосо Нарту Абдурахманов атаандашынын мындай ыкмаларына даяр эмес болуп чыкты. Бир нече аракеттерин жасап, анын жыйынтыгында мынакей 7-1 эсебинде алдыга чыгып кетти. Биринчи бөлүктү ал бир аз өзүнүн пассивдүү аракеттеринен улам бир упайды атаандашына берип койгон. Ал эми экинчи бөлүктүн жүрүшүндө ал бул беттештин жүрүшүн өзү колуна алып, жана өзүнүн күрөшүн атаандашына таңуулаганга жетишти. Жана анын жыйынтыгында эсеп саны азыр 7-1 өзгөрүлүп, мыкты деңгээлде ал алдыга оозуп чыккандыгын көрө алдык. Бул олимпиадага ар бир салмак ченбирикте бирден гана спортчу катышууга укуктуу. Алгач 5 алгачкы лицензиялык жолдомолор дал ушул дүйнө биринчилигинде ойнотулат. Ал жакта 1-орундан 5-орун алганга чейинки спортчулар тагыраагы 7 спортчуга лицензия ыйгарылат. Андан кийинки жолдомолор жогоруда белгиленгендей ар бир континентте өз алдынча мелдештер болот. Азияда өзүнчө, Европада өзүнчө, Африкада өзүнчө, океандын ар жагында Америка өлкөлөрүндө өзүнчө жолдомо ойнотто турган мелдештер болот. Анын жыйынтыгында албетте финалга чыккан спортчуларга лицензиялар ыйгарылат. Андан соң ал жактан дагы эгерде жолу болбой спортчу жолдомо ала албай кала турган болсо, эл аралык бир мелдеш болот. Жана анын жыйынтыгында дагы жолдомо алууга акыркы мүмкүнчүлүк болот. Бул беттеште мынакей Чынтемир Жандыралы уулу ишеничтүү түрдө жеңишке жетти. Ал бул бөлүктүн башында эле өзүнүн активдүүлүгүн көрсөтүп 7 упайды өзүнүн капчыгына салган. Андан кийин ал бул беттешти дал ушул упай эсеп айырмачылыгын сактап, ишенимдүү түрдө беттеш таягына чейин чыгарууга жетишип койду. Андыктан Чынтемир Жандыралы уулу жарым финалда эми Саматбек Чоноралиев менен кескелип беттеш өткөрөт. Кийинки спортчулар килем үстүнө чыгууга даяр. Кызыл кийим менен Элбек Ураимов беттеш өткөрөт. Анын атаандашы Максат Салмурбеков.
Максат Салморбеков менен Элбек Кураимовдун эрөөлүнөн кимиси жеңүүчү болуп чыгат, аны чогуу биргеликте байкайбыз. Максат Салморбеков 21 жашта Беркут спорт клубунун өкүлү. Атандаш Элбек Кураимов болсо 2000 жылы гана шарк дүнүйгө келген, жапжаш 19 жаштагы спортчу. Ал бирок өзүнүн алгачкы аракетинде Аратбек Нурлан уулун ишеним түрдө жеңип алган. Ал эми Максат Салморбеков болсо өз учурунда Денислам Сарман Азат жеңип алган жайы бар. Окей. Биринчи бөлүк башталды. Эки спортчу бири-бирин анализдөөдө. Жана азырынча алгачкы аракеттеринде активдүүлүктү дал ушул Элбек Ураимов көрсөтүүдө. Анын жыйынтыгында Калыс Максат Салморбековго бираз активдүү бетеш жүргүзүшүн керек деген талапты койду. Бул беттешүүдөн кийин Урбаев Октубек, Айтмаматов Айдарбек даярдап турсун. Ооба, жогоруда белгилегенбиз. Максат Салморбековго буга чейин эскертүү берилген, озеки бирок озеки эскертүү берилгенде дагы Максат Салморбеков өзүнүн дымагын күчтөндүрө алган эмес, дагы активдүү аракеттерди көрсөтө алган эмес. Анын жыйынтыгында атандашы Элбек Кураимовго 1 упайды ыйгарды. Мындан тышкары анын партерде иштөөгө мүмкүнчүлүктү түзүп берди. Элбек Кураимов азыр атандашын нокаут тыкмасына салып айландырууга жетишти. Андан нары эмне кылат? Көтөрүп бул жерде атандашын килемдин сыртына чыгарууга жетишкен. Жана бул аракеттери менен ал 4 упайды өзүнүн капчыгына салды. Эсеп саны 5-0-гө жетүүдө. Урбаев Айтмаматов киримге чакырылат. Беш упайды атандашына берип койгондон кийин эми Максат Салморбеков дымагын күчтөндүрүшү зарыл. Абдуллаев Батырбек даярдап турсун. Азырынча Максат Салморбеков бул беттешин жүрүшүндө чарчап чалып калгандыгындай таасир калтырууда. Ал эми тескерисинче Элбек Кураимов дагы чарчагандыгы билинүүдө, бирок атандашына караганда дагы да болсо күчүн өзүнө сактап койгондой. Жана биринчи бөлүк аягына келип жетүүдө, акыркы секундалар. Салморбеков Максат биринчи бөлүктө эле чарчап чалып калгандай түр калтырууда. Эми мындай беттеш улана бере турган болсо, анда Элбек Кураимов экинчи бөлүктө ишенимдүү түрдө жеңишке жетери анык болуп калды көрүнөт. Бирок ошентсе дагы эми азыр 30 секундалык тыныгуу. Дал ошол убакыт Максат Салморбековго жардам бериши керек. Максат Салморбеков азыр бул убакыттан пайдаланып өзүнүн демин келтирип алып, чарчагандыгын бир аз болсо жоготуп, андан соң беттешти улантышы зарыл. Эми экинчи бөлүк азыр кандай нукта жүрөт, чогуу биргеликте байкайлы. Экинчи бөлүктүн башталышы жана кайрадан эле Элбек Ураимовдун бул жерде активдүү аракеттерин байкасак болот. Атандаштын артына өткөндүгү үчүн азыр ага 2 упай ыйгарылышы керек. Мындан тышкары ал нокаут тыкмасын жасап
кеткен үлгүргөн, бирок ал аракет килемдин сыртынан башталгандыгына байланыштуу упай эсептелинген жок. Эгерде ыкма килемдин ичинде башталып сыртына жыйынтыктала турган болсо, анда упай эсептелинбек. Бирок бул жерде аракеттер дал ушул ыкма килемдин сыртынан кийин жасалган, андыктан упай берилген жок. Бирок ошентсе да эсеп саны 7-0 жана Элбек Кураимовду жарым финалга чыгууга бир гана упай аны алыстатууда. Эгерде ал бир упайды ала турган болсо, дароо жарым финалга ишенимдүү түрдө чыгат деп айтсак болот. Эми биз чечим чыгаруудан алыс боло тургайлы, себеби дегенде спортто күтүүсүз учурлар кездешет. Ооба. Камбектер дагы, күтүүсүз учурлар дагы. Бирок азыр дал ушундай учур кайталанышы үчүн Максат Салморбеков бир аз аракеттерин кылышы керек болчу. Бирок Максат Салморбековдон биз жигердүү түрдө алдыга умтулууларды же болбосо жок дегенде упай алам деген аракеттерди да азырынча биз байкай элекпиз. Мүмкүн бул жерде Элбек Кураимовдун коргонуусу өтө мыкты жана Максат Салморбеков ал коргонууду өтүп кетүүгө мүмкүнчүлүгү же болбосо күчү жетпей жаткандай. Беттештин бүтөөрүнө мынакей 1 мүнөт убакыт калды толук. Максат Салморбеков деле өзү бул беттеште жеңишке болгон үмүтүн өчүрүп койгондой, же болбосо ал бул беттешке мындай мыкты настрой менен чыга алган жокпу билбейм. Бирок дал ушул жүзүштө, ушул күрөштө ал өтө эле чарчап, жада калса мынакей биринчи бөлүктө эле чарчап чалгып калганын биз байкаганбыз. Андыктан анын бул беттеште жеңилип калганы адилеттүү көрүнүш болду. Элбек Кураимов ушуну менен бул беттеште түрдө 7-0 эсебинде жеңишке жетип, Элбек Кураимов Эрес Манас клубунун өкүлү кийинки баскычка өттү жана биз аны бул жеңиш менен куттайбыз. Рахматуллаев Рустам, Эрес Беркут, Надырбеков Элбек Жалалабад. Бул беттештен кийин 97 салмакта балбандар дайралып турду. Жусупбеков Узур, Doğusu Школа Ленинский, Муратов Роман, Эрес Беркут. Кийинки чейлек финалдык беттеш уланууда. 82 кг салмак ченбирдиги бул жерде чейлек финалдык беттештер. Буга чейин биз дал ушул салмак категорияда жарым финалчыларды аныктаганбыз. 3 жарым финалчы бизге белгилүү. Алар Саматбек Чонаралиев, Чынтемир Жандыралы уулу жана Элбек Кураимов. Бул беттеште дал ушул спортчулардын катарын толуктай турган 4-чү жарым финалчыны аныктайбыз.
бул жерде пассивдүү аракеттер үчүн азыр кызыл кийимчен спортчуга жаза иретинде атаанашына 1 упай берилди. Мындан тышкары ал өз учурунда атаанашынын үстүнөн партер абалында ыкма жасаганга мүмкүнчүлүк алууда бул жерде. Албетте дал ушул партер абалында бул спортчуларга мыкты мүмкүнчүлүк түзүлүп берилет. Бул абалда алар атаанашына караганда үстүмдүк жакшы позицияга ээ болот жана андан ары өзүнүн жеңиштик жолун улай турган ыкмалар жасаганга мүмкүнчүлүк болот. Жогоруда Олимпиада жөнүндө сөз кылып кеткем. Ошол ойду улай биз айта турган болсок, дал ушул Азия чөлкөмүндөгү квалификациялык беттештер Кытайдын Сиан шаарында 27-29 март күндөрү орун алат. Мына ошол мелдешке Кыргызстан атынан кайсы спортчу катышат, дал ошол чемпионаттын жүрүшүнө дагы биз толук билишибиз мүмкүн. Себеби дегенде бул беттештин жалпы эле бул мелдештин жүрүшүнүн өткөрүшүнүн негизги максаты Кыргызстандын мыктыларын аныктап, анын жыйынтыгында Кыргызстандын чемпионун аныктоо менен Кыргызстандын улуттук курама командасынын мүчөлөрүн дагы аныктоо болуп саналат. Биринчи бөлүк аягына келип жетүүдө. Жана азырынча Мирбек Надырбеков мынакей көк кийимчен спортчу 1 упай айырмачылыгында алдыда келе жаткандыгын биз сиздерге айтып өтөлү. Биринчи бөлүк аягына келип жетти. 30 секундалык тыныбы. Жана албетте бул беттештин тагдыры экинчи бөлүктө чечилет. Азырынча биринчи бөлүктөгү спортчулар тең бирдей бири-бирине төп келе турган спортчу экендигин далилдей алышты. Жана алар өтө керектүү бир ыкмаларды жасап, атаанашына караганда күчтүү экенин далилдей алышкан жок. Бирок ошентсе дагы азыр мына экинчи бөлүк мындан да кызыктуу жүрөт деген ишеничтебиз. Шундай, авайла, колдоруңуз. Кыска. Вот, чапалаба. Сентирди карма. Шундай. Эсеп саны азырынча 1-0. Алтыда мынакей жогоруда белгилегендей эле Мирбек Надырбеков. Контроль менен тур. Упай менен жеңишке Айтмаматов Айдарбек ээ болду. Бербейсиң. Шашпа. Чык бул жерден. Азыр мынакей Рустам Рахматуллаев Азамат атаандашынын артына өтүүгө жетишкен. Бирок андан ары ал өзүнүн ийгилигин уланта алган жок. Андыктан эсеп саны азырынча 2-1 болгону. 2-1 алдыда Рустам Рахматуллаев биринчи бөлүктө атаандашынан жеңилип койгонуна карабастан экинчи бөлүктө мыкты деңгээлде баштай алды. Жана эсеп саны азырынча 2-1. Қолдасына іштейіз, қолдасына сал іште. Бұл жүрі өрет. От, шындай. Сол қолды, оң қолды, сол. Іште. Даярдап тұрып, давление менен. Емі? Тарт! Кайрадан бул жерде азыр контр чабуулга туш болуп кала жаздады. Жана 2 упайды өзүнүн капчыгына салды Рустам Рахматуллаев. Ол чыгар! Стойка! Жана андан ары дагы бир нокаут ыкмасын жасаганга жетишкен бул жерде. Жана эсеп саны 6-1-ге айланды. İşte çarçadı. Miki. Çarçadı değil. Araçı. Altından sal altından.
Демек, атандашына қарағанда алсыз беттеш өткөрүп жатканда Эмирбек Надырбеков 5 ұпай айырмачылығында жеңилүүдө эми, ал мындан дагы өзүнүн активдүүлүгүн жолсо жигердүү беттешин улантышы зарыл. Болбосо мынакей экинчи бөлүктүн акыркы мүнөтү гана калды. Бул 1 мүнөт 3 секунд ичинде ал ыкмаларды жасаганга жетише албаса, атандашына жеңишти ыйгарып коет. Эмирбек Надырбеков мынакей 1998 жылы гана төрөлгөн жаш спортчу. Бирок Рустам Рахматуллаев дагы болгондо андан бир гана жаш болуу. Антан ортодо жаш айырмачылыгынан жолсо тажрыйба жагынан атандашында бир топ эле артта деп айта албайбыз. Бул жерде 2 ұпайга алууга жетишкен. Акыркы аракеттеринде Эмирбек Надырбеков анын жыйынтыгында ал ишенимдүү түрдө дагы да болсо беттештин аягына чейин өзүнүн акыркы аракеттерине чейин күрөшүн жүргүзүүдө. Топ. Ұпаймен жеңіші Қармышақов Залқарбек ойбалы. Жалаба. Қалыстар Алмашақ. Бул беттештин бүтөрүнө болгону 14 гана секунда калды. Жана 14 секунд ичинде азыр Эмирбек Надырбеков өзүнүн аракетин көрөт. Бирок ошентсе дагы эми Рустам Рахматуллаев өзүнүн чөнтөгүндө турган жеңишти колдон чыгарбайт. Жана ал бул беттешти ишенимдүү түрдө жеңишке жетип, жарым финалга алды. Келелге чакырылат 63 кг салмакта балбандар финалга чыгуу үчүн беттештер. Шаршенбековдун добусу Саттаров Элияр добусу. Келелге 97 салмакта балбандар чакырылат. Жусупбеков Өзүр добусу Школа Ленинский Мурадов Роман Эрес Беркут. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, Кытырка спорт телеканалы түз эфирлерин улантат. А килеминдеги кийинки салмактык чембирдиктеги балбандарды күтүп калабыз. 97 килограммдык салмактык чембирдикке кезек келип жетти. Сиздер Роман Муратовду көрүдөсүздөр. Балбандардын бири. Бул беттешиден дайындасын. Эми Роман Муратовду тааныйбыз. Атандашын бир аз таануу бир топ кыйынчылыкты туудурууда. Ошол Кыргыз Республикасынын күрөштүн түрлөрү боюнча федерациясы Айтор спорттук мамлекеттик агенттикке протоколдорду өз учурунда биздин колубузга жеткирип турса абдан жакшы болмок. Белгилүү балбандарды тааныйбыз. Анан жаңыдан ушул Кыргызстандын намысын коргоо үчүн эл аралык ареналарга жолдомо алуу үчүн ат салып жаткан балбандарды таануу бир топ кыйынчылыкты туудуруп жатат. Мүмкүн болушунча түз эфир деген түз эфир. Жалпы кыргыз эли мекендештерибиз азыр Жети облустан бул беттештерди чыдамсыздык менен көрүп жаткандыгын айтып өтүшүбүз керек. Антан улам биз дагы бир жолу такты киргизип өтсөк жакшы болмок. Кайсыл балбан ким менен күрөш алып барып жатат. 1 мүнөт беттеш артта калды. Азырынча эсеп 0-0. Ошол белгилүү Мурат Романов дагы атандашына каршы жакшы күрөш алып бара албай жатат.
Кызыл кийимчен балбанга 1 ұпай карды. Ортодо калыс жана эми ошол жерден кийимчен балбан өзүн кандай жакшы көрсөтөт болот. 2 ұпайдын кубаны амалга ашыра алды. Накат айлан токмасы эсеп 3-0. Жана башкалыс балбандарды тургузуп ушул турган абалга жеткизип келди жана эми ушул жерден күрөштү улантышат. Бул салмактык ченде дагы бир топ бүйүр кызыткан беттештер орналарын айтып өтөлү. Ошол калган балбандардын дагы тизмесин бизге жеткизип берсе абдан жакшы болмок. Каршы уюштуруу тобу бир аз так даана иштесе да жакшы болмок. Кече күндөн бери ошол керек болсо жөнөкөй эле мисал таблодогу каталарды дагы байма-бай көрүбүз, байкоодобуз. Атайын ушундай чоң даражадагы спорттун эң бир популярдуу түрү болгондуктан кийин ошол майда барат нерсесине дагы көңүл буруп койсо абдан жакшы болмок. Биринчи бөлүк соңуна жакындап келүүдө. Экранда кызыл кийимчен ким, көк кийимчен ким белгисиз болгон суроо белгилерди көрдөсүздөр. Эми биздин максат, телеканалдын максаты ошол түзөө эфир аркылуу силерге мыкты деңгээлде баяндап, мыкты деңгээлде алып берүү. Уюштуруу тобу ким менен ким күрөшүп аткандыгын, канча балбан келгендигин, канча салмактуу чембирдикте беттештер өтөрүн кенен маалымат бериши керек болчу. Бирок тилекке каршы мүмкүн жүрүшүндө кандай маалыматтарды биз уюштуруу тобунан ала албай жатабыз. Балким Кыргыз Республикасынын ушул жаштар иштери жана спорттук комитети, дене тарбия жана спорт агенттиги болуп чыгар. Балким ушул эркин жана грек-рим күрөшү боюнча, күрөш түрлөрү боюнча федерациясы айтор кемчиликтер көзгө байма-бай учурап жаткан жайы бар. Ошо белгилүү болгон азыр Роман Муратов дагы атаандашынан жеңилип жатат. Бул эмнеден кабар берет? Күрөш убакыт өткөн сайын абдан бир өзүнүн кызыктуу туу чокусуна жетип жатканынан кабар берет. Ушундай эң эле алдыңкы олимпиадалык спорттун түрүнө кирген спорттун ички чемпионатыбызда раз КТРК спорт каналы менен келишимге баргандан кийин баарын тактап, ырастап берсе абдан жакшы болмок. Бирок тилекке каршы азырынча мындай майда барат нерселерди көзгө илбей жаткандыгы өкүндүрөт. Балким көчүп бара түзөлөт дейт. Кийинки чемпионаттарда, кийинки мелдештерде бул нерселерди дагы биз жазуудан гана окусак мүмкүнчүлүк болушу мүмкүн. Жусупбеков деген балбан экен. Балким бул дагы өзүнүн формасы болсо, эгер баарыңыздарга маалым болгондой эле кечээ күндөн бери ар кимдин кийимин ар ким кийип чыгып жаткандыгын дагы көрдөсүздөр. Экинчи бөлүк дагы акындыктын өз маарасына жетип келүүдө. Эсеп 4-0. Кызыл кийимчен балбан футболкасынын жазуусунан көрдүк. Жусупбеков өзүн жакшы көрсөтүп жатат. Bir мүнөттөн азыраак убакыт бар. Биз Роман Муратов деп тааныган балбандагы ким деген жазуу менен беттешке чыккан экен. Балким бул Жусупбеков өзүнүн аты дагы болбошу толук мүмкүн.
Айтор мына ушундай кемчиликтер көзгө көрүнүп жатат. Макул. Бул беттешиде 25 секунд вакыт бар. Болгусу. Барган сайын бул беттештин жеңүүчүсү маалым болуп бара жаткандай, бул талашсыз кызыл кийимчен Балбан. Тилекке чакырылат Тейшев. Замира. Акыркы секунда жана беттеш соңуна келип жетти. 4-0 эсебинде. Демек, жергиликтиктердин айтышына караганда бул Жусупбеков туура эле форма кийген. 4-0 эсебинде жеңишке жетти жана кийинки баскычка жарым финалга жолдомо алды. Орозбай, Руслан Тайманбаз, Манатбеков, Эрлан, Эрес Беркут. Бул беттешиден кийин дайындасын 72 кг салмакта алгандар. Царев Руслан, Дөөсү Алмазбеков Руслан, Эрес. Кийинки балбандар килем үстүнө чакырылууда. Тилекке каршы бул балбандардын да протоколу бизде жок. Балким протокол жазып жаткан кишиби же бизге жеткизип аткан инсанбы түштөнүүгө кеткенби Айтор. Азырынча дагы да толук маалымат келе элек. Макул эми кызыл жана көк кийимчендер деп беттештерди баяндап турабыз. Буюрса кез келгенде бизге маалымат беришет болуш керек. Керек болсо мына режиссерлорубуз да тастыктап ким менен ким экендиги белгисиз болгондуктан андан ары балбандардын ысымын чыгара албай кыйналып жатышат. Балким суранып кетет элек бизди көрүп жаткан ушул федерациянын өкүлдөрү, тааныш билиши, урук тууганы барбы, кабарлап койсо абдан жакшы болмок. Биринчи бөлүк кызыктуу башталды. Эки балбан тең күчтүү өңдөнөт. Эмес. Көк кийимче балбан бир аз күчтүүрөөктөй, бирок атандашы дагы бош келбей жатат. Азыр 1 мүнөт күрөш артта калды. Сеп дагы да болсо өзгөрүүсүз. Bir жарым мүнөт күрөш артта калууда. Эч кандай ыкма жасай албай жатышат балбандар. Ортодо калыс көк кийимчен балбанга бир упай карды жана партер кызыл кийимчен балбан. Кызыл кийим менен күрөш алып барып жаткан күрөшчү эрежеге ылайык ойнолуп барган эмес экен. Дагы бир жолу урматтуу телекөрүүчүлөр, эсиңерге салып өтөлү. Кыргыз Республикасынын эркин жана грек-рим күрөш боюнча 2020 жылдагы чемпионатын сиздер түз эфир аркылуу көрүүдөсүздөр. Бул 97 килограммдык салмактык чен. Биз каяктан билип жатабыз. Ушул таблодогу жазуудан кечетен бери ушул калыстар менен акылдашып олтуруп, суранып олтуруп, ушул таблону бир аз иретке келтиргендейбиз, бирок бүгүн деле бир топ башаламандыктар орун алып жатат. Анткени ушул спорт сарайына келген күйөрмандардын бардыгы ким менен ким, кайсы салмактык ченде, кайсыл финалдык баскычта беттеш алып барып жаткандыгын ушул таблодон дагы назар жүгүртүшөт. Анткан улам бир аз иретке келгендей, бирок эми бизге ушул протоколдорду өз учурунда балбандардын протоколдорун баяндамачыларга, режиссерлорго жеткизип турса абдан жакшы болмок.
мондай суроонун ордуна аты жөнүн коюп, ким менен ким күрөшүп аткандыгын жалпы кыргыз эли дагы көрүп турса болмок. Эми бул балбандарды өзүнүн достары, туугандары эле тааныбаса, бүткүл кыргыз эли таанышы бир топ кыйынчылык туудурат. Анын үстүнө бир эл аралык деңгээлдеги мелдеш болсо дагы кыргыз эли таанымак. Бир аз мурун биз Роман Муратовду тааныдык, ошол сыяктуу популярдуу эле балбандарды таанып же болбосо өзүнүн кийиминен гана окуй албасак, азырынча аттарын айтуу кыйын болуп жаткан жайы бар. Демек биринчи бөлүк жыйынтыкталды. Азырынча көк кийимчен балбан атаандашынан аркада 4-1 эсебинде жеңилип жатат. Мына бул сиздер көрүп жаткан балбан. Ал эми кызыл кийимчен балбан демек биринчи бөлүктө жоопсуз 4 упай жаратып, өзүн жакшы деңгээлде көрсөтүп кое алды. Башка мелдештер ички чемпионатыбызда, мисалы үчүн кыргыз күрөш, алыш, дзюдо, самбо сыяктуу бир топ күрөштүн жеке баскычтагы спорттун түрлөрү боюнча дагы мелдештерди биз түз эфир аркылуу чагылдырып келгенбиз. Ошол эле көкбөрү, футбол, ал жактарда дагы ушундай майда барат нерселер көп көзгө илинген эмес. Бардыгын жакшы башында ошол 2-3 жыл мурун жаңы чагылдырып жатканда бар болчу. Бирок алар азыр бардыгы өз кабылына келип түштү. Эмнегедир алдына ат салдырбаган эң популярдуу спорттун түрү ал ушул эркин жана грек-рим күрөшү боюнча спортчулар тобу биз менен тыгыз мамиледе иштешпегендиги дал ушул жерден билинип жаткандай. Экинчи бөлүктүн бир мүнөтү дагы дээрлик артта калып барууда. Эсеп 6-1. Вот, давление создавай, давление. Сюда. Вот, молодец, жақсы. Ошондой. Давай, терпи. Башты көтөр. Бүгүн эртең дал ушул грек-рим спорттун чемпиондорун аныктайбыз. Кече андан аркы күнү эркин күрөш боюнча 10 салмактык ченде балбандар өздөрүн жакшы көрсөтүшүп, чемпионду токтогон болчук. Грек-рим күрөшүндөгү эң мыкты балбандар бүгүн Кыргызстандын чемпиону болуу үчүн аракет жасап жатышат. Биз 97 килограммдык салмактык чемде беттешти көрүүдөбүз. 2 мүнөттөн ашык күрөшчү жүрдү. Таблодогу жазууда көрүп маалымат бере турган болсок, анда бул чейрек финал. Жарым финалга жолдомо алуу үчүн спортчулар аракет жасашат. Акыркы 30 секунд вакыт бар. Азырынча кызыл кийимчен балбан 6-1 эсебинде алдыда келүүдө. Демек, аты Руслан Орозбаев экен, Тайманбас спорт клубунан, диктардын айтуусу боюнча. Биз чын жүрөктөн Руслан Орозбаевди куттуктайбыз. Жарым финалга жолдомо алды. Тайманбас Орозбеков Артык Эрес. Дайран Турсун Сулейманов Ыктыяр Эрес Беркут Шеримбеков Данияр добусу.
Один пусть оставит. Кийинки чейрек финалдык беттеш башталды. Бул спортчуларды дагы тааныштыруу кыйынчылыкка туудурат. Азыр диктардын айтуусун гана эстеп калдык. Бул кызыл кийимче балбан, менин оюмча Бексултан. Көк кийимче балбандын атын эстеп калууга бир аз жетишкен жокпуз. Жаман эмес балбандар. Беттешти жакшы баштады кызыл кийимче балбанга 2 упай. Жана эми накат айлантуу ыкмасын десе алабы. Эң жакшы кезекте 2 упай 4-0. Дагы да болсо мүмкүнчүлүк ал тарапта 6-0. Дагы бир жолу айлантуу ыкмасын жасасам да беттеш соңуна чыгат жана эсеп 8-0. Бексултан аттуу балбан Тадан жеңишке Махмудов Бексултан жетишти. Демек, Махмудов Бексултан экен. Тайманбас спорттук клубунан экен. Азамат Бексултан. Сулейманов Ыстыяр, Эрес Беркут, Шерембеков Данияр, Доозу Эрес. Кийинки балбандарды атын жазып алалы. Ихтияр жана Данияр деген балбандар азыр Жеңишке чыгат. Кызыл кийим Ихтияр болуш керек, анткени биринчи Ихтиярдын аты аталды. Эрежеге ылайык биринчи чакырылган балбан кызыл кийим менен килем үстүнө көтөрүлөт. Көк кийимче балбан аскардан болуп килем үстүнө чакырылып жатат. Шеримбеков деген жазуу менен экен. Демек, эгер эле формасы өзүнүкү болсо. Шеримбеков. Атын Ихтиярда биринчи кызыл кийимче балбанды эстеп калдык. Бунун атын ким? Ахмедов Куба. Кубалай. Паналитин. Демек, килемдин ортосунда Шеримбеков. Уланбы, акылбы, Мырзабекпи, Айтор. Ушундай. Беттеш башталды. Алгачкы аракеттерди кайсыл балбан Даярдан турсун беттешүүдөн кийин Хусейн Майрамбек, Маккабулов Бекзат. жаман эмес. Гилендин сыртына чыгып кетти окшойт. Б килемде дагы беттештер уланып жатканын айтып өтөлү. Ал жактагы беттеш дагы тартылып жатат. Кези келгенде биздин каналдан көрөсүздөр. Биз А килеминдеги күрөштү уланталы 97 граммдык салмактык чембердик 4-чү чейрек финалдык беттеш. Жарым финалга чыгуучу 4-чү балбанды күтүп калабыз. Айбали азыр көк кийимчен балбан Шеримбеков өзүн жакшы көрсөтүп прогиб. Тадан жеңишке Шерембеков Данияр жетишти. Данияр Шеримбеков экен. Азамат кийинки баскычка жолдома алды. Русландай болду. Досулу Парвез Жошоп берди. Хусейн Маккабулов килемге чакырылат. Судья Алиджан Нурман.
Старший договор вызывается Юсеев Маккабулов. После этого пар приготовится Сарманов, Царев, Роман. На ковер приглашаются борцы весовой категории 55 килограмм. Борьба за выход в финал. Комышбаев Сардарбек, ДОВ, США. Кунджигит Улу, Акуйкат, РСК. Приготовиться. Дордоков, ДОВ, Джавабад, Боронов, РСК. Урматтуу көрүүчүлөр, башка алыс азыр А килемде 55 килограммдык салмактагы балбондар чакырылат деп маалымат берип өттү, бирок таблодо дагы да болсо байкаган болсоңуздар, чейрек финал 97 килограмм деген жазуу турат. Мындай нерселерди дароо оңдоп, андан соң элге маалымат берсе жакшы болмок. Азыр катарга жаңыдан кошулган теле көрүүчүлөр, спорт сарайындагы көрөрмандар дагы А килемде 97 килограммдык салмакта беттештер болот экен деген тарзде түшүнүп калышы толук мүмкүн. Андыктан урматтуу теле көрүүчүлөр, На ковер приглашаются Комышбаев Сардарбек. назар жүгүртпөңүздөр, биз эстеп калганга аракет жасайлы. Сардарбек, Кунджигит Улу, Акуйкат, РСК. Акыйкат жана Сардарбек. Демек Сардарбек кызыл кийим менен чыгат. Акыйкат көк кийим менен чыгат. Жарым финалдык беттеш деп айтып өттү. Ооз эки түрүндө, бирок иш жүзүндө таблодо таптакыр башка жазууларды биз көрүп жатабыз. Мына көк кийимчен балбан Акыйкат аты. Буга чейин дагы ушул балбан өзүн жакшы көрсөтүп келген болчу. Мына атандаш Сардарбек дагы жетип келди, өңдөнөт. Ооба, бул балбан дагы көрүп келе жатабыз. Демек, биз жаңылган жокпуз. Кызыл кийимчен Сардарбек, көк кийимчен Акыйкат болушу керек. Анткени буга чейин биз ушинтип таанып келдик. Адашпасак албетте, жаңылсак кечирим сурайбыз. Демек, беттеш башталды. Таблодон дагы да эч кандай өзгөрүү жок. 97 килограмм деген жазууну көрүнөсүздөр, бирок кадимкидей эч кандай эч нерсе болбогондой убакытты дал ошол 97 килограммдык салмактык ченде көзөмөлдөшүүдө калыстыр. Мына ушундай. Байкап туралычы. Кайсы балбан бул салмактык ченде алгачкылардан болуп финалга жолдомо алат болду экен. Дагы бир жолу эсиңерге салып өтөлү. Таблого эч кандай назар жүгүртпөңүздөр. Азыр кызыл кийимчен балбан 4 упайды колго киргизди. Бул Акыйкат болчу адашпасам 2 упай жана 6-0. Акыйкат өзгөчө күрөш тартуулап баштады. Жок, бул менимче Сардарбек кызыл кийимчен балбан. Акыйкат көк кийимчен болчу. Мына ушундай жаңылуулар үчүн кечирим сурайбыз. Биз теле көрүүчүлөр 1 минут 25 секундка убакыт өтүп бара жатат. Упами женщина Маккабулов Бекзат oldu. РС Павел Жөкбек. Экинчи минуттагы жетелип калды азыр 1 упай кызыл кийимчен балбанга. Тандашын килемдин сыртына түртүп чыгарып жибергендиги үчүн. Сарманов Царев называется. Айбали азыр көк кийимчен балбан жакшы аракет жасады. Упай жаратууга, бирок атандашы эч кандай мүмкүнчүлүк берген жок. Кайрадан килемдин Старший договор вызывается Царев Роман. балбандар турган жерден өзлөрүнүн күрөшүн улантышат. Бұл беттешіден кейін
Айтматов Айдарбек, Кармашаков Залқарбек даярдады. Каптуралы 20 секундқа жақын уақыт бар. Екі ұпай жана беттеш соңына келіп жетті. Азамат адашпасам Сардарбек болчу. Жана финалга жолдома алды. Азыр диктордагы тасты тапкы болуш керек. Байкап туралы аттарындагы бул жолу. Демек Сардарбек финалга жолдома алыптыр. Азамат. На ковер приглашается Дурдоков, Балбай, Тост, Джалабат, Боронов, Азамат, РСК. Борьба за выход в финал в весовой категории до 55 килограмм. Демек, таблодогу калыстын алмашканын көрдүк. Эми гана 55 килограмм деп оңдоду. Бирок жарым финал экендигин оңдогон жок. Ал чейрек финал боюнча калды. Эми мына эми бар өз калыбына келип түштү. Жарым финал 55 килограмм деп таблондагы экран аркасында калыстар оңдоп өттү. Мына байкап туралы экинчи финалчыны чогуу аныктайбыз. Балбай Дурдоков, кызыл кийим менен атандашы Азамат Буронов. Чүлдеген эле азыр Балбай Дурдоков. Өзгөчө мүмкүнчүлүккө ээ болуп тушы уктап жаткандай, атандашы канчалык аракет жасабасын. Балбай мүмкүнчүлүк бербей жатат. Караңыздарчы азыр атандашындагы Азамат Буронов мостик жасап атандаштан мүмкүнчүлүк бербей жатат. Эки балбан тең. Өжөрөңдөнөт. Жок, караңыздарчы Азамат ушунчалык тырышып желкесин бербей жатат. Эми кызыл кийимчен балбан басалган жок. Абдан күчтүү экен азыр. Көк кийимчен балбандагы аз жерден желкеси жерге тийип кала жаздады. Бирок прогиб ыргытуу үчүн азыр атандашын көтөргөнгө аракет жасады. Бирок көк кийимчен балбан эч кандай мүмкүнчүлүк берген эмес. Туруу абалында беттешти балбандар улантышат. Мындан жакшы. Айтматов Кармашаков даярданып турсун. Айбали кайрадан кызыл кийимчен балбан жакшы ыкма жасады. 4 упайлык аракетти 6-0 эсеп өзгөрдү дагы. Жана беттеш соңуна келип жетти. Эң сонун бул адашпасам Балбай Дурдоков болчу. Дурдоков финалга жолдома алды. Атандашы Азамат Буронов эми 3-чү көрүш алып барат. Балбай, Дост, Джалабат, вышел финал соревнований. На ковер приглашаются борцы весовой категории 82 килограмма. Борьба за выход в финал.
Чемаралиев Саматбек, Дорс, Жангиралы Чемтемир США. Так, уважаемые друзья, продолжаем наш турнир. Полуфинал уже в весовой категории до 82 килограмм как раз таки. Ну и первая пара спортсменов. Вообще хороший путь проделали ребята до полуфинала. Сейчас уже так называемые медальные схватки почти подходят к своему началу. Потому что после полуфинала уже финал проходящий соперник будет, соответственно, как минимум в призерах. Как минимум серебро будет. Ну, а то и золото. Так, Саматбек Чоноралиев в красном трико, его соперник в синем трико Чентемир Джандралы Улу. Чоноралиев сейчас пытается обороняться, теснит своего соперника Джандралы Улу, потому что очень хороший эпизод возникает у него для атаки. Борьба за позицию наблюдается, но тем не менее пока очень отлично держит себя здесь Саматбек Чоноралиев. А Чентемир Джандралы Улу устремляется для того, чтобы произвести положительную атаку и завершить дело броском. Но получится или нет. И все. Здесь предупреждение и балл для Чентемира Джандралы Улу за то, что он активен. Ну, соответственно, партер ставится Саматбек Чоноралиев. И это шанс. Что будет происходить здесь? Да, накаты все-таки будут. Нет, решил пойти в другой бросок. Через свой корпус уже нет, не получилось здесь, конечно, себя проявить в партере Джандралы Улу. Ну а теперь, конечно, Джандралы Улу с таким минимальным преимуществом все-таки Упамин gençler Tarık Romanov doğusu paralel zачет Беркут. Ортодо Галс Ахмедов Тула. Пока все так и держится у нас. Этот счет не изменен. Попытка броска уже от Чоноралиева и увенчалась на успехом. Пытается уйти от этой линии уже атаки и вывести свой корпус за пределы радиуса круга, когда балл будет присужден Джандралы Улу, но Чоноралиев не упускает и в тиски, буквально его схватив, никак не дает ему ни единого шанса. Так, и здесь все-таки судья на ковре был рядом, все прекрасно видел. Айтматов Хармушаков. И, соответственно, туше было в пользу Саматбека Чоноралиева. Саматбек Чоноралиев выходит в финал, и как минимум медаль у него будет. Как минимум серебряная, а то и золотая. А это мы узнаем уже совсем скоро. Сегодня вечером финальные схватки будут. Но сейчас вначале узнаем соперника для Саматбека Чоноралиева. Нам пока показывают режиссеры повторы этой схватки. И вторая полуфинальная пара. Вторая полуфинальная схватка, где Эльбек Ураимов в красном трико. Вот он сейчас появился на ваших экранах, друзья.
встречается с Рустамом Рахматуллаевым. В синем трико будет Рустам выступать сейчас. И посмотрим, кто же из них пройдет в финал. Рустам Рахматуллаев появился на ваших экранах в синем трико. Представитель РС «Беркут», ну а его соперник Эльбек Ураимов, представитель РС «Манас». Оба спортсмены молодые, 97-го года рождения Рустам Рахматуллаев, 2000 года Эльбек Ураимов. Но уже сейчас они зажигают свои звезды на небосклоне борцовской сферы у нас в республике и, соответственно, за ее пределами. Мы увидим, кто же победит, соответственно, кто поедет уже на лицензионные турниры. Так, здесь 2 балла. Присуждается Рустаму Рахматуллаеву. Очень хороший захват он произвел здесь и посадил своего соперника. Так, разбирается. 2 балла для Рустама Рахматуллаева. Да, все-таки судья на ковре показывает рефери, что нужно. Присудить 2 балла Рустаму. И теперь Рустам Рахматуллаев старается развить свой успех. Эльбек Ураимов атакует очень яростно. Пытается против корпуса своего соперника, дабы заработать заветные баллы и сравняться по счету. Но пока ушел в такую, если не в глухую оборону, но более академическую такую оборону, академичную оборону. Рустам Рахматуллаев парит в синем трико. Эльбек Ураимов занимает центр ковра. Первый начинает атаки. Пытается отыграть этот гандикап. Но Рустам Рахматуллаев очень хорошо держит сейчас защиту. И в обороне хорош. Ну, вот теперь сам попытался он оттеснить соперника чуть подальше. Очень вязкая борьба наблюдается. Очень типичная для полуфиналов. Потому что даже вот если брать слова многих спортсменов, то самое интересное это даже не сколько финала, а полуфинала, потому что схватка за выход в финал это нечто просто. В финале слишком, ну, как бы больше осторожничают спортсмены. Это вот их мнение, ну, в принципе, тоже можно с ними согласиться. Так, ну и вот здесь некая потасовка сейчас может произойти между Рустамом Рахматуллаевым и Эльбеком Ураимовым. Не поняли они друг друга, но сейчас судья, я думаю, все решит и все пойдет уже в мирном плане. Подозвал судья Легай 2 спортсменов для того, чтобы как-то утихомирить пыл. Понятное дело, оба хотят пройти финал, оба достойные, но вот нужно держать эмоции при себе. И все, вот так они все решили, и дальше продолжается схватка. Ну вот из этих толчков, кстати, пошло, из-за толчков, точнее, плечом это возникало. Такой жесткой очень борьбы. Рустам Рахматуллаев, конечно, заработал 2 балла. Пока не производил действий, он держал оборону. Причем очень крепко. Эльбек Ураимов несется вперед, пытается, как сейчас даже, произвести атаку сразу с заходом в корпус. Но пока не дает этого Рустам Рахматуллаев. Навяжи захват, навяжи захват. Молодец, Руслан, молодец, молодец. Вот, захват. Эльбек Ураимов здесь, конечно, держит такой вот темп очень хороший, высокий, для того, чтобы заставить устать своего соперника. Но Рустам Рахматуллаев также свеж, как и в начале схватки. Концовка периода, и вот шанс есть на бросок. Нет, успел таки корпус развернуть и сам проходит за спину своего соперника. Так, и 1 балл. Да, 1 балл для Рахматуллаева. Но он требует 2 балла, возможно, за этот проход за спину. Там не чистый был именно проход в плане технического исполнения. Из-за этого и судьи дают только лишь 1 балл. 3 балла перевес, некий гандикап после первого периода между Рахматуллаевым и Ураимовым.
Вообще, эта схватка между Альбеком Ураимовым и Рустамом Рахматуллаевым очень-очень напряженная, потому что вначале мы видели, как провел сразу же бросок не чистый там на 4 балла, он был так выполнен в легком стиле. 2 балла здесь заработал Рахматуллаев, и вот в концовке он еще 1 балл себе забрал. В концовке первого периода 30 секунд завершаются, которые были даны спортсменам для отдыха. Нам для переведения духа, вам для того, чтобы смогли сходить и попить чашку чая. Ну и так, друзья, второй период очень интересный. Должен быть 3 балла отыгрываемый результат. 3 балла — это не катастрофа, но при защите, которую сейчас показывает Рустам Рахматуллаев, конечно, тяжело это сделать Альбеку Ураимову. Нужно будет рисковать ему, соответственно. А любой риск может принести баллы для соперника, если провалится в атаке Альбек Ураимов. Поэтому нужно тоже очень академично подходить к исполнению своих атак, к своей позиции, к своей борьбе. А вот в этом эпизоде Рустам Рахматуллаев очень хорош. Вот все правильно делает Альбек Ураимов и пытается раздергать своего оппонента, пытается выйти на хорошую позицию, пытается как-то более улучшить эту позицию. Мы неоднократно повторяли, как говорил Александр Александрович Карелин, легендарный олимпийский чемпион из России. Вначале идет борьба за позицию, потом уже борьба там за захват, за бросок. Поэтому для начала нужно позицию хорошую выявить для себя. Это о чем говорит? Потому что нужно все атаки подготавливать, эту самую борьбу за позицию выигрывать, а потом уже бросать. Ну а здесь пока вот в этой борьбе за позицию Альбек Ураимов стремится подготовить очень хорошую атаку. В принципе, одна атака и победа будет за ним. Если один бросок на 4 балла, либо же проход за спину 2 балла плюс 1 накат, 4, там 3, даже еще один накат можно произвести. Но на словах это все, конечно, легко нам говорить, но вот на деле намного тяжелее. Так, балл для Альбека Ураимова, пожалуйста, за активность. Ну и теперь в партер ставит Рустама Рахматуллаева. А вот шанс вырисовывается для Альбека Ураимова, пожалуйста. Представитель РС Манас против представителя РС Беркут. Не очень хорошо встал здесь Рустам Рахматуллаев в оборону. У Альбека Ураимова остается мало времени для того, чтобы воспользоваться этим партером. И нет, бросок не смог произвести. И судья на ковре поднимает на ноги спортсменов. И вот за оставшуюся минуту, конечно, нужно ему себя хорошо проявить. 3-1 счет, 2 балла. За эти 2 балла идет борьба, пожалуйста. 3-3. Так, здесь челлендж бросает представитель Рахматуллаева. А вот, пожалуйста, есть шанс. Ой-ой-ой. 1 балл. Так, не знаю, на табло там не меняются почему-то цифры. Челлендж. Так, просит подняться Рустама Рахматуллаева. Сидя на ковре. Да, устал, спортсмен устал, конечно, обороняясь. Сейчас схватка за финал идет очень напряженная. Здесь 3-3 пока счет, 3-5 точнее счет пока. Но челлендж рассматриваться будет. Сейчас судья Рахматуллаева попросил челлендж, а счет-то 3-5 в пользу Рахматуллаева. Если сейчас челлендж не будет одобрен, то, соответственно, 2 балла отнимают у Рахматуллаева и 1 балл добавляет еще плюс ко всему для Альбека Ураимова. Поэтому сейчас, наоборот, тренер Рахматуллаева может сделать хуже для своего подопечного, потому что счет-то пока 5-3 в пользу Рахматуллаева. Ну вот, видите, на повторе точнее, вот здесь.
когда пытался пройти за спину Рахматуллаев. Ну, как сейчас решат судьи, тоже будет интересно, потому что все-таки здесь, конкретно в этом моменте, будет судейское решение влиять. Как они решат, усмотрят ли они неправильное решение. Так, ну и что? За применение ноги здесь Ураимову отнимают. Да, все-таки отнимают ему эти баллы. И 3-1. Да, все-таки остается у нас 3-1. Все нормально. Все, поменяли Эльбек. Можно бороться. Все нормально. Все, у Эльбека Ураимова есть ровно... Так, и там время тоже, секундомер, таймер точнее меняет. Да, еще поменяли даже. Так, 50 секунд. Ровно 50 секунд для того, чтобы вырвать таки победу у Рустама Рахматуллаева. Рустам Рахматуллаев держится. Кстати говоря, так, что здесь? Да, очень напряженная схватка, друзья. Одна из самых длинных схваток по протяженности идет у нас. Очень много решений. Именно когда судьи вмешиваются, потому что нельзя не вмешаться, потому что здесь очень много спорных моментов возникает между самими спортсменами и их тренерами. А здесь, конечно, нужно еще и плюс ко всему смотреть, чтобы все чисто было. Итак, 20 секунд остается до конца этой схватки. Вперед пытается идти Эльбек Ураимов. Рустам Рахматуллаев держит оборону. Устали оба спортсмена, конечно, но вот здесь уже последние секунды из последних сил тянется в эту атаку Эльбек Ураимов. Попытка кочерги не получается. И еще один момент. Через плечо бросок не удался, соответственно, и время уже завершается. И плюс 2 балла для Рустама Рахматуллаева. И, соответственно, уже здесь все ясно. 1 секунда до конца этой схватки. 5-1. 1 секунда. И констатируем факт, что соперником Саматбека Чанурлиева будет Рустам Рахматуллаев в финале весовой категории до 82 килограмм. Соответственно, мы увидим очень интересную схватку в финале сегодня вечером, друзья. В прямом эфире не пропустите на первом спортивном, главном спортивном канале страны КТРК Спорт. Вообще, эти дни уже были с настоящим праздником борьбы. Третий день борьбы, 2 дня по вольному стилю, 4 по греко-римскому стилю. Рустам Рахматуллаев, как мы определили, входит в уже финал. Ну, а Эльбек Ураимов будет бороться за бронзу сегодня. Так что шанс есть получить медаль у Эльбека. И, соответственно, нужно ему отдохнуть, подготовиться. Очень много сил он отдал на эту полуфинальную встречу.
На ковер приглашаются борцы весовой категории 72 килограмм. Борьба за выход в финал. Царев Руслан, Довс Беркут, Маткабылов Бекзат, РС Беркут. На ковре арбитр Альджанов, Бакало Амир Акунов. Ну и, друзья, мы продолжаем. Уже перемещаемся мы на другую весовую категорию, на весовую категорию до 72 килограмм. На втором ковре были схватки в рамках 1/8 финала, в рамках 1/4 финала. Сейчас полуфиналы уже у нас в прямом эфире. Здесь, друзья, Руслан Царев на ваших экранах. Наш известный борец, один из братьев Царевых. Роман Царев тоже пробился в полуфинал. Но сейчас первый полуфинал между Русланом Царевым и Бекзатом Маткабыловым. Руслан Царев представляет Довс Беркут, ну а его соперник Бекзат Маткабылов РС Беркут. Ну и также Роман Царев тоже представляет Довс Беркут. Посмотрим, как же теперь себя проявят спортсмены. То есть в финале мы имеем шанс увидеть борьбу, схватку двух родных братьев, Руслана и Романа Царева. Но для этого им нужно пройти через сито полуфинала. И всего одна схватка отделяет их до встречи друг с другом. По одной схватке каждому. А на ваших экранах Бекзат Маткабылов, очень талантливый спортсмен, который представляет РС Беркут. Мы видели его схватки 1/8 финала, 1/4 финала. Очень хорошо себя он проявил. И победил он в начале своего этого пути Толемюша Абдибаитова. Досрочно, кстати говоря, все схватки в рамках 1/8 финала в весовой категории до 72 килограмм завершились досрочно. Все 8 схваток завершились досрочно. И потом уже, соответственно, были схватки более-менее напряженные. Ну а потом Бекзат Маткабылов, конечно, себя в принципе неплохо чувствует. И, соответственно, сейчас имеет шанс такие сделать, ну, если не сенсацию турнира, то на самом деле очень такую большую неожиданность. Никак не хочу умалять заслуг его. Просто если брать опыт Руслана Царева, которым он обладает за эти годы, плюс еще разница в возрасте на 10 лет, он старше. Молодой спортсмен Бекзат Маткабылов, он 2001 года рождения, Руслан Царев 91 года рождения. И, соответственно, сейчас посмотрим, опыт либо молодость, кто кого. Руслан Царев тоже, в принципе, молод, еще 30 нет ему, но уже огромный опыт на плечах у него и у Романа в том числе. Ну, а Бекзат Маткабылов сейчас голодный до побед, до больших побед имеется в виду. Конечно, должен максимально выложиться. Вот та самая академичная борьба в исполнении Руслана Царева, когда не форсирует события, очень точно подходит к выбору позиций, к выбору атак и броскам в том числе. Пока все тихо, тишь да гладь, что называется, за эту первую минуту первого периода. Да, цена, конечно, велика. Цена поражений, цена победы. Поражение отталкивает на как раз таки схватку за бронзу вечером, а победа уже на схватку за золотую медаль. Так, балл для Руслана Царева за активность и, соответственно, в партер при правилах борьбы, когда ставится в партер, балл присуждается тому, кто будет атаковать, соответственно. 1-0 Руслан Царев повел, и теперь шанс есть у него произвести накат с этой позиции. Нет, решил бросок сделать на 4 балла. Ой-ой-ой, ближе к радиусу круга. Нет, ничего здесь не было. И снова приподнимает своего соперника Руслан Царев.
И есть бросок на 4 балла. Нет, там за счет того, что вышел за ковер. За это только дали балл. Давайте посмотрим. Да, только за это балл дали, то есть бросок не засчитали. Плюс оказался на ногах, а после этого Бекзат Маткабылов. Соответственно, только лишь 2 балла смотрим, да, 2 балла все-таки добавили судьи здесь. Итого 3-0 ведет Руслан Царев. Хотя большая перспектива была 4 балла заработать в одной атаке этим чистым броском. Ну, а здесь, конечно, пытается Бекзат Маткабылов атаковать, отыгрывать этот гандикап в 3 балла. 3-0 счет за 30 секунд до конца первого периода. Но в первом периоде, конечно, как-то более склонен Руслан Царев не форсировать события, да, как это было в предыдущих схватках, точнее. Сейчас так, неспешно. В принципе, и время будет отдохнуть перед финалом, поэтому и не пытается он досрочно завершить. Так, ну и есть первый период завершенный у нас. Соответственно, через 30 секунд мы увидим уже период второй, где Бекзат Маткабылов будет пытаться отыграть это преимущество в 3 балла. На ваших экранах молодой 2001 года рождения соперник. Да, все-таки чистого здесь получилось. Заметьте еще раз. Ногами себе помог здесь приземлиться, потом не довернулся, соответственно, и на 4 балла не получилось в этой ситуации. Очень близко бросок был произведен к камерам, к монитору, который извещает, который показывает нам бальную систему, баллы и вообще информацию. Ну, а, соответственно, минимальная информация, имею в виду, какая стадия и какая весовая категория, таймер, соответственно, и какие баллы заработали спортсмены. 3-0. Руслан Царев побеждает Бекзата Маткабылова пока в этой встрече, а Бекзату, конечно, приходится теперь уже вот так вот атаковать, более активнее нужно ему это делать, потому что перекрывать все линии атаки здесь, всю фазу атак. А Руслан Царев, все линии атаки перекрыты, но теперь рисковать-то уже нужно, да, потому что остается 2 минуты до конца. 3 балла отыгрываем гандикап, так что я думаю, здесь попытается проявить себя хорошо. Но в партер ставит Руслан Царева, а судья на ковре балл. Как положено, присуждается Бекзату Маткабылову, поэтому сейчас есть шанс для того, чтобы своего оппонента накатить, либо бросить, вот как сейчас. Ну, слишком сложный, кстати, выбрал бросок Бекзат Маткабылов, и там куда, в глаз попал или что? Руслан Царев показывал. Да, поспешил, я думаю, немножко поспешил. 30 секунд было у него ведь на это, но поспешил немножко Бекзат Маткабылов. Или просто накат попытаться провести. Ну, самый простой из всех, да, вариантов, который обычно в партере делается, и самый действенный. А вот, ну, тоже произвести его это тоже не всегда получается. Поэтому решил сразу с 4-бального броска пойти, но рискнул. Риск не был оправдан. В партере можно было не рисковать. Я думаю, рисковать, конечно, больше нужно в стойке, когда, ну, при проигрыше, да, имеется в виду. А здесь 1 балл есть на твоем счету. Соответственно, шанс накатить соперника. Но другой вопрос, дался бы Руслан Царев накатить. Чтобы его накатили, точнее, здесь. И, соответственно, этот накат получился бы или нет, тоже вопрос. Но был бы оправдан данный прием. Но так решил Бекзат, поэтому мы никак не можем с этим не соглашаться. В принципе, спортсмен-то добротный, хороший. Недаром таки до полуфинала добрался первенства республики. Плюс очень достойный отпор дает он Руслану Цареву, между прочим. И пытается он более активнее вести себя сейчас уже за последние оставшиеся 30 секунд до конца схватки. Теперь вот должны ему подсказать тренеры, что нужно идти вперед, что нужно рисковать, или он сам посмотрит на секундомер, на таймер. Но сейчас не до этого, пока ему 20 секунд остается до конца схватки.
Но уже и силы, я думаю, сейчас нету такие молниеносные вихревые атаки проводить. И молниеносно, конечно, здесь не получится сделать. Но все-таки есть теоретические шансы. 3 секунды, 2, 1 и все. Время завершается, друзья. Схватка завершается у нас. Побеждает Руслан Царев и выходит в финал первенства республики. И вышел в финал весовой категории до 72 Посмотрим, килограмм. будет ли у нас схватка Царевых, двух братьев, в финале весовой категории до 72 килограмм. Нияз аттуу жигит барбы, Нияз? Биякта балаңар жололуп, АК өрдө турат. Мухаммед деген балаңар. На коне приглашается Царев Роман, Довс Беркут, Карамышаков, Золотарбек, Джавабат. Полуфинал весовой категории до 72 килограмм. Ну, дорогие друзья, вторая полуфинальная встреча, как мы и обещали. Роман Царев в красном трико на ваших экранах появился. Второй из братьев Царевых. Также представляет он Довс Беркут. Ну и его соперник, тоже очень опасный, представитель Джалабада, Залхарбек Карымшаков. А выиграл Залхарбек Карымшаков в первом раунде в рамках 1/8 финала своего соперника из также Джалабада. Нет, вначале он победил Керима Шарапова, потом уже, соответственно, соперника из Джалабада Батырбека Абдулаева. Ну а сейчас уже полуфинал. Он встретился с Романом Царевым. Роман Царев вышел, и есть шанс теперь, что они с братом встретятся снова в финале. Весовой категории до 72 килограмм. Тяжелая схватка была у Романа Царева предыдущая, в рамках 1/4 финала. Там, конечно, во втором периоде все решилось. Не под стать первой схватке, когда Роман досрочно выиграл. Да и Залхарбек Карымшаков тоже то есть свою схватку в рамках 1/8 финала выиграл досрочно. Так, балл для Романа Царева, и в партер Залхарбек Карымшаков становится. Примерно ровесники они. Залхарбек Карымшаков 92-го года рождения, Роман Царев 91-го года рождения. Там год разницы, в принципе, особого значения не имеет здесь. Но и теперь Роман Царев в партере производит накат. Так, обратный накат, 4 уже балла. И 5 итого, один за то, что в партер поставили его соперника. И 4 балла к ряду за 2 наката, то есть 2 по 2, набирает 5-0 в пользу Романа Царева. Первый день подходит к своей кульминации, то есть уже полуфиналы идут. Финалы будут попозже, и, соответственно, посмотрим, кто же окажется призером. Там матчах за 3-е место, в схватках за золото в том числе. Так вот, Роман Царев сейчас предъявляет претензии для Залхарбека Карымшакова, мол, по поводу ведения борьбы.
Да, ну и друг перед другом извинились, все нормально, это бывает, спортивная составляющая, так что все, пускай так и будет. Хорошо, кстати говоря. Кстати, конфликтов таких больших мало, это хорошо, что частенько бывает на чемпионатах республики. Не только у нас, вообще по миру, в особенности в СНГ, вот, даже взять здесь Россию, разных скандалов, там, в плане, когда спортсмены начинают выяснять отношения прямо на ковре, подключаются болельщики. Но сейчас все чинно, благородно, все хорошо. И нам это нравится, наблюдать за именно спортивной составляющей борьбы. Когда двое мужчин именно по-мужски выясняют отношения на ковре, чисто один на один, друг с другом, два подготовленных спортсмена. Причем все это очень спортивно, все хорошо, все чисто, и это на самом деле не может не радовать. Ну и нам тоже, как зрителям, и как вашим комментаторам, это очень интересно и это очень позитивно на самом деле. Поэтому давайте жить дружно, уважаемые друзья. Ну и, конечно, кого много энергии, может пойти в спорт и в спорте себя проявить именно, а не там, на улице или в других местах. Вот, пожалуйста, в спорте такие вот бравые ребята, как Роман Царев, как Залкарбек Карымшаков себя хорошо проявляет. И в полуфинале, друзья, встречаются между собой в весовой категории до 72 килограмм, где пока побеждает Роман Царев. И одной ногой он уже в финале, где его ждет его брат Руслан Царев. И, соответственно, сейчас посмотрим второй период, который Залкарбек Карымшаков попытается таки переломить. Да, очень теплое приветствие перед вторым периодом у спортсменов, но очень жесткая борьба, сама именно спортивная составляющая борьбы. Залкарбек Карымшаков пытается теснить своего оппонента, Роман Царев держит. Ну а здесь предупреждает устно своего, то есть устно предупреждает Романа Царева здесь, именно в плане выстроения оборонительных действий, то есть что запрещенные некоторые моменты нельзя применять. Но особо здесь запрещен нет ничего, просто наглухо прикрылся Роман Царев, понимает, что хороший момент упускать не стоит, 5-0. Но если 3 балла сейчас наберет Роман Царев, то досрочно победит, соответственно, но не рискует Роман, понятное дело. И правильно делает, потому что 5 баллов хороший, гандикап хорошее преимущество. Так, балл для Залкарбека Карымшакова и партер, пожалуйста, ставит Романа Царева судья на ковре. А это шанс открывается у нас для Залкарбека Карымшакова, потому что если попытаться произвести либо бросок 4-бальный, либо 2 наката, это счет будет тогда сравнен, поэтому нужно стараться максимально сейчас выжать из партера максимум баллов, если получится это сделать. Так, есть накат от Залкарбека Карымшакова, 2 балла есть, 5-3. И уже интереснее у нас становится поединок, интрига возрождается. И держится здесь Роман Царев, и 2 балла забирает себе. Все-таки вырвался захват здесь у Залкарбека Карымшакова. Не только лишь 1 балл дали Руслану за это действие. 6-3. И 1,5 минуты остается до конца этой схватки у Романа Царева. Келемде чатымас 82 килограмм салмақта болғандар Медетбеков Елеман, Таймапас, Надырбеков Мербек, Жаллабақ. Остается ровно 1 минута до окончания этой схватки. Второй полуфинальной весовой категории до 72 килограмм. Роман Царев ведет у Залкарбека Карымшакова со счетом 6-3, поэтому Залкарбеку как воздух нужны баллы и нужны действия
более активные. Но вяжет своего оппонента Роман Царев, не дает ему сделать ничего. И сам он тоже наседает. Залкарбек Карамшаков молниеносно пускается в эту атаку, но встречает его в обороне Роман Царев. 6-3 счет. И, соответственно, нужно более активизироваться за последние 20 секунд Залкарбеку Карамшакову, потому что время тает, шансы на победу у Романа увеличиваются. И 10 секунд, я думаю, здесь уже все. Уже один только 4-бальный бросок поможет ему это сделать. То бишь победить Романа Царева. 3 секунды, 2-1 и все, друзья. Схватка завершается. Роман Царев уходит в финал против своего брата Руслана Царева. Он будет бороться там. Так что сегодня в копилке в семью Царевых точно уйдет 2 медали. Это уж точно. Но какая и кому достанется, золотая или серебряная, мы это увидим сегодня позже вечером. В весовой категории до 72 килограммов в финале будут встречаться Руслан Царев и Роман Царев. Kilemde 72 salmaktagı balbanlar çatırlar. Utuşuyor. Çolbekov Ruslan, Jarababad Almazbekov Ruslan, Eres. Бұл беттеші дөнген айнасында 55 кг салмақта алғандар Тағайбек ұлы Абдуллаев. Урматтуу бүгүнкү күрөш көрөрмөндөрү, ушул тапта биздин Кыргыз Республикасында Кытай мамлекетинен келген грек-рим күрөшүнүн сбор өткөрөт, буякта 5 бала. Азыр ошо 5 бала менен биздин кыргызстандык балбандар матчевый встреча бар буякта. Ошол үчүн эч кимдер эч жака кетпей, биздин балбандарга болот edip, конокторду кубаттап. До конца, Глеб, топтова.